Ameliyat çok güzel geçti. Hiçbir sorun yaşamadık. Операцията ти ме сполучлива, нямаше никакъв проблем. Her şey yolunda. Su içmeye başladım bilmiyorum. Yoksa Почна да пие başlayabilir. вода, нали? По-малко един Süper. дава. Tamam. Азар, азар. Кога може да се умие вече, да се облее? Duş. Душ не забавя. Alabilir. Serbest. Може. Днеска, bugün mü Şimdi hocam? alabilir tabii ki. Може да се изкъпиш сега. О, браво! Sadece öncesinde hemşire arkadaşlara bilgi verirlerse damar yolunu sararlar. Bittiğinde de pansuman yerlerler. Само преди да влезете да се изкъпи, извикай сестрите, като кажеш душ, ти слагат лепенка на боката и когато излезеш от душа, пак им натисни бутончето да додат да ти махнат лепенките. Че той сутринта да се облял, къпа се, по-добре утре. Окей. Gut doktor, gut. Teşekkürler. Görüşürüz yarın. Çok iyi maşallah. Hiç ameliyat olmamış gibi. Следваше да се оперирам. Машалла. Aynen. Geçmiş olsun. Бързо Бай-бай. възстановяване ти желая. Чао. Така съм.